Kajing puli na ka kitab jingken kilandong ka baar pui, kadukot saw hadu kendai. Dalum hor kilami benyait lenti syeduriau basaw, da kabayait sawdong kari edong. Kumta kibriu kilas ngoling a halenti, kipait ba kilakren persya ya ublay, pat persya ya Moses. Balay pilawan yelam yangi shani, na Egypt banyap hari kenja. Omdan jinbam, omdan satya, bat ngilas ngojli ya kani ka jingbam, kabam so khaw. Te utray ulapha da kisending, habdeng kipait ba. Bat kilapu ya kipait ba, hadu babun ba ki Israel ki layam. Kumta kipait ba kilayawan siya Moses, bat kilaong. Ngila lepom, namar ngila kren pen ya utray, bat yaphiru, sungubhase kerbat ya utray, ba unweng no ya kipsen nangi. Kumta Moses ula kerpat na kabenta kipait ba, utray te ulaong ha Moses, tau uway usending, bat sdin yu halor uding, kad ubasya pu, utang syupet yu im. Kumta Moses ula tau uway usendrunong, bat ulas din yu halor uding. Lada usen upu ya uno ubriu, utang syupet ya uta usendrunong, ulaim. Kaktiin jong utray. Kasam shispa ar kadkot iway hadu ar, bat katsan hadu ar po. Tos ngap ya kajingduay jonga kutray, tos siya nganwan yam syame. Wat buri yala kakmat nanga, ha kasngi banga shem jenja. To shashkor yanga, to jubab yanga, ha kasngi banga khod. Kijat bin riu, kin tiang burom ya kakerteng jong utray, pat kisim perthei baro ya kaburom jome. Haba utray, unsatei biang ya kazion, pat un pau ha kajing palang kaburom. Te un sejubab ya kajing duay ki barang li, un iben ya kajing kerpat jongki. Aya kane ontho na kabenta ki pateng ki bansawan, ba ki briu, ba endang ka kindup yaro ya utray. Namar ulapet na kajaka bukhu jungu, na baneng utray ulapet ya ka perthei, banyo sngo ya kajing ut, ki koidi penpelat ya ki ba lasya penrem banyam. Ka gospel katkum uyones bukhuj ilanong kapapra, kadukod arpuway hadu laipo. Ujisu ula kren biang haki, nga ngan let no, pin yawat yanga Henry, pin yap haki pop jompi. Pinom la bendet shabalet mga. Kumta kirang ba ju kilaong, hato kani kamun ba un penyap yarade, namar uong, pim la bendet shabalet mga. Ujisu ula jubab. Pilong na tibian Henry ngalong na jrong. Pilong na kani ka perthei Henry nga ngam day na kani ka perthei. Day na kani ka daw banga soong bapin sayap halaki pom. Hoon lada pim ngen bangalong uta pin sayap haki pop la jonghi. Kumta gelakeli yu melong Ujisu ulapai kitin, kumto kumba ngalayathu api nadu bastang. Don bun ki ki bangadei penong, bat ban penrem syapang jongpi. Uta ubalapa yanga ulong ubashisha, bat nga yathu ha kaperthei tang ya kata kabangala yosngo na u. Kimshum smuthu ba ulakren yaki syapang ukpa. Kumta ujisu ulaong haki, enda pikentiu syadrong yaw kun ubriu pinsatip, bangalong uta, pinsatip bangam jule dalade Henry, ngaong tang ya kata kabaw kpa junga, ulahika yanga, uta ubalapha yanga, udan bat nga, shem ino marway yanga, namar ngale barobor, ya kabapin sngobha yu. Bun kiba la yosngo ya kini ki ki langit hau. Ka gospel jong utray.